Kador basnong kabahap apok katan umroy lembat kesunjuk kirang basnong umroy yam area. Hakasi balang juga tayo kalapan pawi kejing bitar kabajur bat kumju kejing sokhya. Halo kejing pen bena kabam donong rim satya ha kabalapan bena ba unong pang ubangat ha kejing pang COVID-19. Ya ubala tip kerteng kum Saiful Ali udai unong song batru udon ya kajaka puta ha kasnong Kani kejing bitar bak kejing bamla ban pediang da kador basnong la ajing kersan ru da kesunjuk kirang basnong jong ni kathan hadien kejing mi kubor halor kani kejing kam jong uni ubalangat ha kejing pang COVID-19 Saiful Ali ubatrei ha ka company safe shop kador basnong bak kesunjuk kirang basnong kila penong ya kejing yalang ka bakerki akan kesngi ban pensyai halor kani kejing penbena jong tei ubar jela ba udai unong song jong snong Hakani kejing yalang lawan bani cimbenta nadu uba Aloysius Maulong rang basnong jong uba Sen Thaba chairman uba PB Siliang secretary jong sunjuk kirang basnong yam umroy area nalor kiwi kinong yalam snong ha kejing ran katlang uba George Bilimdo ubalong MLA jong umroy constituency habakren kinong tho kubor hadin kejing yalang uba Maulong kum urang basnong jong Lepen pau kejing sokhya ka bajur halo kejing mi khubor ba uni ubar jela ubalangat kejing pang COVID-19 ulakam ba udai unong snong batru ubadan ne kejaka puta ha kani kesnong ha ka ba kum unong yalam snong ulapen sai ba kani kalong ka bamdan nong rim bat ka bala syukam lam ler ulai tu ru ba uni Saiful Ali udai tang unong song wai ha kani kesnong tat hadu usnam arajar khat khandai bat nadu utai usnam dan benta shu bat kani kesnong te tat hadu ba arda artho hau bnai mat live hotrik te kila lumi kitir kitar bat kila lekno sha laka jong kasnong sha asam te hadu kat kini kisngi ngingim tip shu yu ba u khamwan shu apo snong po thau te tat hadu ba uni Saiful Ali hadu bandayo kem nga kong ba stong asayo ya ka khubor da ka taba udon sani sepo ka dongri boy jongi sani te halor kata ka be dai bakani ro kamot ba ukam try kani ka chaka ya kani ka stong ka thau bo ong don chaka po stong ndai kani kalong tang ka jing thok jong u ndai mangi kum kir ba stong bat baro kinong song stong hi hapo ka stong bai kam sem long ka ba sisa ba udon chaka hakan di kasnong kali kapor ka ba ngiyay arban kawe kalong kajing siya katamat yung kasnong haka bede kajing kam try jong kibriyo na bar jong kajela ka ba arpat kalong ba uni ubriyo la dewe na ki ba kala positif haka COVID-19 baru bolaya keleng hakan di kasnong kujungi bura artili ki mat ki ba kya ba na kamta kujungi bat dagni kajing pensyai jong kasnong nga kermen ba kibor sarkar kinsap nga kermen ba kipai ba kinsyai ba nakaliang jong kasnong hi kum baklapan pau ba uni ubre umdon benta kasnong ba dah paju ko poru nomor ba uni ubre ulah syang keleng ha keteng jo business ke jong ba ulah ta ye ge bubun teli kasnong da kita ki kam gi bola tre bangi kwa ba ki bre kin pikir ba dah paju ko por kerpat ki bre ba kinu ke balai don benta banyade kam bat ke balai tengku kam bat ba so ba umdei bantieng bat banwan syakmat ban penbana la jong keteng ban ai ki keteng sya kasi siber barumbong ham bangin la ban wat ikilat ki jingeda na ka menta jungki nam taki yang kisem ki jungki bat na ka menta ki snong ki jungki